Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Military Story TV. Ikiganiro cyacu cyangwa amakuru yacu ubu tuyerekeje ku mirwano ihanganishije umutwe wa M23 n'ingabo za FARDC igihugu cya Congo. Umutwe witwaje intwaro wa M23 warahiye ko utazongera kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'uko wigeze kubigenza mu mwaka wa 2013 ubwo watsindwaga n'ingabo za leta zari zifatanyije n'iziri mu butumwa bw'amahoro ku muryango w'abibumbye MONUSCO. Mu kiganiro na Voice of America, umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yatangaje ko kuri ubu bazaharwana n'ingabo za leta kugerera ku iherezo. Ati tuzarwana nabo kugera ku iherezo. Twebwe nka M23 ntabwo tuzongera kuva ku butaka bwa Congo, ntituzongera gukora ikosa nk'iryo twakoze kiriya gihe yo guhungira mu kindi gihugu nko mu gihe twahungiye muri Uganda. Niba umuntu atekereza atyo aribeshya. Uyu musirikare mu kiganiro aherutse kugirana n'ibinyamakuru bitandukanye nanone yavuze ko ingabo za MONUSCO ziri kwifatanya n'ubu ruhande rwa FARDC kurwanya M23, kandi abarwanyi b'uyu mutwe ngo ntibashaka kurwana nazo kubera ko ari iz'umuryango w'abibumbye. Akomeza avuga ati niba izi ngabo zikomeje urugamba rwo kurwanya twebwe, ariko nanone ntabwo tuzemera kwicwa na kajugujugu zazo, aho kwicwa nabo cyangwa se ngo twicwe n'ingabo za FARDC ziduciye imitwe. Ibyo ntituzabyemera na hato. Tuzaharanira uburenganzira bwacu nk'abanyekongo, nubwo ubuyobozi bwa Kongo cyangwa se abayobozi bandi ba Kongo batemera ko turi abakongomani, ariko hari ibihamya tugenderaho ko turi abakongomani kuva mu myaka irenga hafi 90 ibisekuru byacu biri muri Kongo. Yakomeje avuga ko izi ngabo zizakomeza urugamba rwo kurwanya FARDC cyangwa se igihugu cya Kongo kugeza ubwo bazemera ko ari abakongomani, cyangwa se batabyemera intego yabo no guhirika ubutegetsi buriho. M23 isobanura ko abarwanyi bayo ari abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo, bashaka kubaho neza n'imiryango yabo, ntago ari abantu bo guhora bari mu buhungiro. Nanone kandi imirwano ya M23 n'ingabo za RDC guhera ku itariki 24 yakomeje mu gace ka Kibumba kari muri teritwari ya Nyiragongo, nyuma y'iminsi myinshi yari ishize ibera muri groupement ya Jomba muri teritwari ya Rucuru. Aho ibera ni mu birometero bibarirwa muri 20 werekeza mu mujyi wa Goma. Amakuru dukesha abanyamakuru bari ku mupaka wa DRC n'u Rwanda bavuga ko izi ngabo za M23 zikomeje gucengera zinyuze mu bice by'ishyamba zisatira umujyi wa Goma mu buryo bwa bwihishwe,
birashoboka ko Goma bazajya kumva bakumva iturikiwemo ibintu bikomeye, ariko nanone bakavuga ko abari kubigenzura hafi na hafi ko amapozisiyo y'ingabo za FARDC yari ari muri aka gace hafi n'ibirometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Nta makuru ahagije ko bagiye bayavamo nabo bacengera ahandi kugira ngo bashe gukumira ibyo bitero bya M23, ariko amakuru akomeje kugaragaza ko imirwano ikomeje umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Mukomeze kugubwa neza bakunzi ba Military Stories TV. Naho